Okay, di dito nga gundaway, nakaro din ibasa dati napadayawan nga surat nga may kanbiag ita nga malem, agapukin ni pagayam tayo nga donita nga napauluan. Amum kadila kay. Sagudayan nga ti surat ni donita. Dear Cousin. Sakbay man nga inak, binsa-binsaan to ipakasarita akasin yung nga kahit ko nga pabalakadan kata kayo. Kamlawang ka man, iti naragsak ngal daw mo dita na Mars Studio, kasama ten ti si Bubukel nga pamilyayo. Nang runa, kini Manong Nemi, nga iso nga talaga ti idol ko. No may panggap iti panagibasa iti surat. May ayo ak launa yung agdingding kadagiti na dumaduma nga pakasaritaan iti biyag kasin. Ngimjak ni namnama nga makapagsurat akto. Iti daytoy paymet nga rod programam nga pagitaklinan iti na dumaduma nga parikot iti biyag. Jak ngamin ni namnama kasin yung adumteng to ti aldaw nga agpabalakadak iti sabali nga tao. Jak ni namnama ganjak yung pagarup nga maaddaanak iti kastoy nga kadagsen ti parikot. No kaanumet kasin yung nga nanakamen dagiti dua nga anak mi keni Jimmy nga asawak. Isu pay laeng mo ti panagaramid na iti madi. Awan mo ti amok nga nagkurangak. Tatunggal agkid daw. Tunggal agkulding, tunggal makalagip. Pagustuwak mat. Saan ko mat nga mabebe antibagik? No apay nga adadi kiti tao nga saan nga mapmapnek. Adadi kiti adala nga ruden asawa da agsapul da pala iti sabali. Ken no apay nga adadi kiti tao nga makuna nga uleg. Nga imbilang mo nga pagayam, kurang nalayangan ibilang mo nga kaslakabsat mo. Kat maaramid na pa'y timang traidor king ka. Timang loko king ka. Timang agaw. Iti asawam. Nakakaskas ang tinagbanagan mi nga gasawa kasin yung gapulaing tasaan nga mapmapnek iti maysa nga babae ti asawa. Baka madadaelan ti pamilya ti binukel mi nga pamilya mi. Ngimsakbay nga mapasamak da ita. Agpabalakadakman ka na kayo. Ket noan niya tinapasama kasin yung irugik man, idi tamang rugrugin nga agat atapak nga adamadi nga aramid ti asawag. Masansan nga umay dayjay nga kumadrem, donita anak ko. Nang? Ni Maring Paula? Wan? Jak kursonada ti panagar-arwat dayjay nga kumadre. Sigud nga kasjayan ni kumadre Paula nanang. Una, angim masansan nga umay ditoy. Sa kasjay ti suot na kasano nga roden no. Madat ngan ti asawam ket masulisog ti asawam. Ay nananang, iranamat ni Maring Paula ti umay ditoy no awan ni Jimmy. Ken maysa narwaman ni Jimmy nga kasi ti panagar-arwat ni Maring Paula nanang. Wen angem amutay met nga awan ditoy ti asawa ni Paula. Taadda nga rod ijay Saudi nga agtrabaho. Ay na anak ko, agsipot-sipot kalata. Ket nay ado ti damag, adda ti agdindin namag. Nga sipod idi nagabrod ti asawa dayjay nga Paula. Ket ado ti nakakita ken kuana nga sabali nga lalaki ti kadkadwana. Ay nananang. Baka mat no di gagayim na laeng. Kan talaga nga mahilig lang agpasyar ni Maring Paula. Awan nga ti asawa na dito eh. Awan mo ti anak da iti asawa na. Deta nga ti rigat na. Amangan no madamag telatan nga agsikog. Kasano nga agsikog nanang kat adamod di abrod ti asawa na.
Kat sa bali ati makasikaw kinkwana. DJ pa lang aking gargaraw na. Ay, malasin ang anak ko nga naaram, nagatal. Kasi lang nga talaga ni Maring Paula nanang. Diyan pa nagararwat na, tikas jay. Ngamjakpat siya nga, maaramid na timang lipot iti asawa na. Kasapulan na lang amin ti makasarsarita, taamo yumet, adat abroad ti asawa na. Iso nga kanayon mo't nga umay ditoy. Kat gundawayak mo't anana, nga lakwan ka digiti produktok nga mangbanglo kada papapintas. Kat saan mo't nga narigat nga lakwan ni Maring Paula? Oh, edi gumanan siya akpay. Nalakat, makamu kalatan ako ang ibagbagaklaking ka. Ako paliiwim data nga gayem mo, ang mga nouligan na ka. Kumusta mo ti trabaho mi tay lakay? Kumusta mo ti agmalmalam mo? Kumusta ti aldaw mo? Kuha bakit? Ay, kasigod nga. Makabanog ti trabaho jay site. Siyempre, mamatan. Uray no, purmanak ka makunang, nadagsin latamo ti trabaho. Makabanog latamo. Kasta ay ha? Kasi kamat bakit? Kumusta mo ti aldaw mo? Nakalakwak manin may manin ni Maring Paula dito eh. Linakwak ti make up. Ginatang naman. Kasta ya. Alakat inaldawan naman ti umay dito eh. Kat tunggal lakwak kat gumatang latamat. Oray mo sa gabasit lang mo tin ganan siya kakat. Mayat latamat. Sa bagay. Awan mo't ngayon ti anak dak, iti asawa na, awan mo't ti anak dak ni kumpadre. At adamot si abroad ni kumpadre, di ka, adala ta igatang na. Awan mo't kidi ay, amom ka dila kahay. Ada yung padamag kanyak ni Maring Paula. Dati ka no, amom di karuba na nga, di taglako ti alahas. Oh. Ay na, saan ka numot nga susto di ti lako na? Wen gangganjong kanong nagitila ko na. Nadamag kumad dayta. Aya. Nakadanon maggayam kata kayon iti agdamdamag nga agwarwaras nga damag. Ket aglimlim kanong ta syempre agreklamo digiti nalakwan na, digiti naalilaw na nga usto digiti alahas ngayon naklako na. Ay kasta nga talaga. Nakadamagan mo dayta. Ha? Nakadamagan. Kung nakanyak ni Maring Paula nga, siyak pa'y laing tinakaibagaan na. Kwa. Nangag ko dyan, eh. Siyempre, alis tong agwaras si damag. Sa bagay. Wala nga rod, maturog tan lakay. Aginanaka nga rod ta. Day off mo mat into no sa nga bigat. Iso nga, bumawi tanto laing ngayon. Pasensya kan bakit? Talaga nga di umingar no kasi nga napanugak. Ngun akit nag-overtime kayo ako nam. Iso nga rod nga narabyan ka nga nagawid. Wen nga pa iso. Sige, maturog tan. Bumawi tan tulatan. Into no bigat tirabi. Okay lakay, good night. Good night, bakit? Hindi ito'y agat saan mo nga tangidaksan. Donita anak ko. Nang. Idida mo kat adala ang tiatap ko nga. Kursunada day nga kumadrem nga Paula ti asawam. Anya? Nataer ti asawam. Saan nga dayo nga sulisugin day nga Paula? Nangruna kat awan mat nga ti asawa na dito'y adayo ti na. Akit no agbudo akit sumapol ti pangikudkudan na Ay nananang. Saan nyo man napagat-atapan di asawak, tawan ti mading aramid na. Kapay man ka na ibagayo day tananang. Kunak nga raw, idik ko agata paklaang. Tatunggal, ada ni lakay mo, ada ni Jimmy, nga ada mo't day nga Paula, sa bali ti panang matmat na iti asawa manak ko. Naidumduma ti panang kitkita na kenkwana. Kurang nalaangan kasla nalaibaga nga kayat na ramanan ti asawam. Tilada kayo nanang, tilada nga mapanpanunot yun. Kasi siguro ti
riknayo ta gapo iti panagararwat na. Ay nananang, oray no saan nga ditoy, kasi nga talagat panagararwat ni Paula, oray sino nga tao ti kasangsango na. So nga panunutin nyo, nga agararwat ti kasi tapno no sulisugin na ti asawa, nagbidot kayo nanang. Ay na, adalang or tinakaidanon kanya kon, nga nakita dati asawam nga nagturong ijay balay ni kwa, ni Paula. Nanang, baka mo dalang rin ang tanay jay wana sa bali nga balay nga napanan na. Oh, di ba, katrabahuan na nga karuban ni Paula. Oo, pe kumabapan iti katrabahuan da ka agkadkadwata mo't ijay ay pagtatrabahuan da. Hindi mo laan mo ananang. Ay nananang, saan kaya pampanunot ti kasta? Aging ka nga awan ti pamanagnikyo, saan kaya nga agi mulmula iti panunot ko iti anyaman nga mabaling nga pagapahan mi nga kasawa. Sipod iti panagdendami kini Jimmy nanang, awan ti nakaidamdamagan na nga madi. No kaano mo kadadakkal kita anak min, iso palaang mo ti panagpanunot yu ti kasta, may papanit ti asawa. Sa anak nga agpanunot ti kasto na awan ti makit-kita ka nagkaw. Sa anak nga agtalik ka dahi nga Paula. Iti asawam siguro agtalik ka, ang hindi mo laamot bilig ti sulisog anak ka. Di mo laamot no aging, no sa din no pagpatinggaan ti tibkarmot ati asawam namang liklik ti sulisaw. Di mo laamaw no mailaw anti asawam. Agbabawi kanto ka maudyanan na si Kadonita. No agbalay giday nga na Paula nga mga agaw iti asawam. Awan ti pagdanagan yun nanang. Iso nga relax ka lang. Kan saan ko matamabaybayan ti bagik. Kan may sa anak mo nga kurkurang iti asawak. Iso nga kampante ak nga awan ti madi nga mapasamak nanang. Iso nga relax kay lang. Oho, ay na, sa anak nga relax no kastoy. Ay tultuloy ko lata ti mang bagbagaking kaanak ka. Tapno no, maliklikan ti saan nga rumbeng nga mapasamak. Amom ka di lakay? Oh, tiyan niya, bakit? Amom ka di nga, dati asawa ni Maring Paula, ni Paring Dondon. Ay na, amangan ka no saan man nga agawid ka dito yun nga tawen. Kasano, maipromote ka no, kati ka no kayat na, saan nga agawid tapos saan nga gastos. Maminsan ka no latan, into no, malpas na di kontrata naman bamalin nga for good to ka nun. Uwan nga rod. Uwan napintas ka nun namin ti trabaho na dyan, kahit na siguro na ti gawi din. Ang tiket na mamaminsan. Ha? Di ngamin kaya jebos na, saan ko man nga awid, tapang paminsanin na latan, tuloy-tuloy ti trabaho na. So after 2 years, or another 3 years, saan to lagawid dito eh? Ag for good ton. Nakadamagam data. Naibaga kadiking ka ni... Kuna ni Maring Paula nga siyaklaing tinangibagan na data. Mamati ka nga rodmat nga isikalaing tinangibagan na. Ado kayo siguro na, baka sikalang ti muna nga nangibagan na. At dapat siguro sa bali nga nakaistoryaan na, katatan, nagwaras. Nakangigamor data. Nakaamom nga mapromote ti asawa ni Maring Paula, ni Paring Dondon. Nakaamom nga 3 years na pa isa dyan. Nakaamom nga data. Halos adadupi ti amom nga iti siya. Nangag ko lang nga. Siyempre, dinamag. Di ba, damat karuban ni Maring Paula nga kaubraag. Iso siguro na kay istorya jay site. Tingka na nga agdidinamag maten. Aya. Sa bagay. Imposible man kasyak laing ti pagimbagaan ni Maring Paula dahi nga banag. Saan man lang kasyak ti makasarsarita na. Alam. Alakit na day off mo into no bigat lakay. Nasapa ka nga nagawid ita. Nagsidata iti tinola nga manok. Siguro matkat. Ada pamigsam ita. Kado na bakit? Halos makabulan nga, saan tan nga nagkanahig.
Gaputa kanayon nga mabannog ka. Alakit mawatak mo't lakay. Siyak mo't dati man nakaawat nga asawa. Ta siyempre, agtrabaho ka para tapno dagserbi ka datayo nga pamilya. Nga mabanbanog ka. Ket no awanan ti pamigsam nga mangparagsak kanya. Awatik met. Ngem sape ko mata. Urin no kasto nga dadakkel iti anak tan. Saan ta ko mga itultuloy talat ako mati kinalailo ta iti tunggal may sa lakay. Tatay tamat ti sikreto ti mesa nga natibkar nga relasyon, natibkar ti pundasyon nga relasyon. Wen nga rod bakit? Ala pasensya kan, bumawi akmat no ti makaira naak. Tamumot nga tuloy-tuloy deti project. Tatakkel nga building kan saan lang nga may mesa nga building ti patakder mi. Maawatan ka lakay. Ket sape ko ma, taga po ta day off mo into no bigat. Nasapa ka nagawid, saan kayo nag-overtime. Ket deti met building mo, ti maipatakder mo itang arabi. Ha, una. Basta tulungan naklakit di bakit. Ket un alakay. Anya ka di nga klase tulong ti kayat mo. Ambumlata na bakit? Sige. Ikatenta nga ro din ti kawis talakay. Tarugyantan. Imang pagusto itirik nata. Sige. Katarugyak matan. Naagkandag iti... Agkanti barukong mo. Nangro na dito eh. Dua nga bukil ti balatong itirabaw ti barukong mo. Tamok nga dito ti magusto mo unay. Okay tam? Marik na ako nga uming-ingar. Marik na ako nga tumaktak der ti building mo. Porman. Gagangay Gagangay ta agkam nga rod dagita agsinumbangir nga balatong iti barukong ko. Lakay. Bakit? Alakit bayat na nga igamak dati timakder nga building mo. Ken agkak dati dua balatong ti barukong no. Rugyan mo tin ati mang rugyan mo tin ti pangipatakdaram ti building mo. Anya? Okay, nawata ko. Sige, lakay. Iusok mo lang taramay mo. Tapno no umunig deta pangipatakdaran ta building mo. Lakay. Rumuarin di tubog ko. Lakay. Sige. Mabalin mo nga rudin nga. Patakdaran ti building deta lotem. Di mo kadi kahit nga agkinaanta saanan tumaminsan latan. Baka ngamin no agkulaps ta building abusta italang manen nga tumakder. Ay, kadi. Siyempre, nagbalmalamang ka nagtrabaho itay. Uri no saan kami nga nag-overtime. Baka no iwebayag ta kat mapanugak. Baka no marsuod deta building. Sige nga rin. Tugawang kalatan lakay. Tapno nakatakder lata ti building mo. Sige. Makabulan day di na udi nga. Ang ipatakder kat building mo iti lotek lakay. Sana bali bakit? Nalakid niya dagundaway ta.
patak direct ti building talotem ngem mawatan ako ma. Kabisi mi met ti trabaho. Maawatak lakay. Maawatak nga kanayon kayo nga ag-overtime. Masansan nga ag-overtime kayo. Iso nga marabyan ka nga agawid. Sana bali. Tamok nga agserbi mo tala iti pamilyata. Tira aramitan. Agsakripisyo ta, agaanos ta. Ang imita gundawayan ta. Lakay. Partakam bakit? Baka ag-collapse ta building. Partakam. Sige lakay. Alis to lang dito. Isarak-sarak ko lang. Tapno no. Madanon ko dito. Dito rumbing nga danunak. Adetan. Lakay. Sige. Dandani ka din. Lakay. Sumabay kan lakay. Tagdan ta nga maitayok iti kangatwan nga langit. Sige. Kiti makarot. Lakay. Alalisto ka gani nga. Lipas no. Ikidem mo lakay. Masansan ngamin no kasta nga. Agkwatak. Agkidem ka. Tapno, alisto kang aglipas. Una, siyempre. Alalisto ako kung aglipas o nakakidimak. Mayat mo't kidi. Tapno saan mo makita tilangak, ti itsurak no. Kasta nga, madanon kon ti climax ko. Kasla saan nga mailadahon tilangak. Dumsag ka nga ro din bakit? Tama turog tan. Sige lakay. Ipatpatag ka unay-unay lakay. Sapay ko matag na nayon ti kinaragsakta. Sapay ko mata. Agtali na ti kinaurnos ti relasyon ta nga kasawa. Sapay ko mabakit. Ay. Agbuhos kayo ako na. Wen, kahit baka nga trabinton nga gawid kami. Saan ka di nga nagbuhos kay manin idilawas na? Una, siyempre, dakila building ti patpatakder me. So nga adumat ti buhusan me. Masapol nga talaga nga overtime kayo tunggal agbuhos kayo nga kunam. Una, di ka dedo dumag, 24 hours pa hanggang alas 12 la siguro. Baka launan to no makasangputak. Sige lakay. Maawatan ka. Nakaroden. Sige lakay. Makamuak talatan nga gidaliman. Ingka karoden tapno di ka maladaw. Sige. Bye. I love you. Sige, muna ako. Ay, nakagagagat nga talaga ti asawa. Sana bale. Ay, win gayam. Sumangpad gayam tata dati in order ko nga ilakok nga bangbanglo. Awagak man kidian ni Maring Paula. Taiso naman ti umuna nga lakwak. Sigurado nga gumatang dayjay. O di ba, Mare? Nakabangbanglo dito eh. Ken may isa, no, once nga yung pusit-sit mo itibagim dito eh. 12 hours, isunto pelas angot na. Talaga, Mare? Ay, nakitmayad ka rin dito eh. Sigurado ka nga imported dito eh. When, Mare, agapot abroad na kita. Oh. Siyaklat aglako ti kasta dito eh. Awan makita ta online nga kasta. Nakadirekta ak namin iti supplier. Nalakakit di detan Baka ipangina dan to detan. Introductory price laing deta Maring Paula. Iso nga gundawaya mo. Mga lakati adun. Sigurado nga ito no sumangpot ni pare. Kat dahil tatibang banglom. Ay na. Permi siguro nga. Maiayukin ka Mare. Sige Mare. Mano ka dito may isa? 1,800 dito yung mesa nga butelya, Mare. Okay, sige.
Ah, oh, umanaymet siguro ti talo abote. Oh, dito ni. Oh, aguri ka. Nakurang ti 400. Ha? Apay? 5,000 na dito kwarta. Ay na, discount mo na ta di 400 din. Sigurado ka, talot gatangem? Una mare. O sige mare. Oh, mm. Kasanor dito naluktan. Gatangem na tayo ito yan. Ha? O sige, sige mare. Kwa, sa bagay, eksakto, ada bisitak madamdamay di balay. O, isunto man ati pangipakatak. Taon no kuna na nga na banglo, akit nayunak to pa tigatangik mare. Ah, sige, sige mare. Oh, kita nyo, nanang. Nagdakil tinaganan siya. Niniparing Paula pelat na lakwak. Ay na. Ganganan siya ang MD mo mo't amaw. Baka mo't no, nabalbalor mo, deti alalaan naking ka. Anya, kasano ko mga nabalbalor na ng digital lo nga bangbanglo nga in order ko, ngayon lako ken ko na iti 5,000, 3,000 at po unak ka dayjay. Kinagpaisuan na, 999 mesa abote di dyan nanang. Ket ti opening price ko, asking price ko is 1,800. O, ket, ti amo na agad na discountan ti 400. Ngayon di na amo, gimanan siya akti 2,000 ken ko ana. Sa bagay, basit laki ni Maring Paula dayjay. Ken syempre, awan mo ti anak na-promote pa nila kay na. Talagaw awat ti ubra na. Sa bali, ti ibagbagak anak ko. Saan nga dete, balor ti produkto nga gadgatangan na. Anya? Anya nga ti bagbagayo nanang? Baka mat, ganganan siya am isuna ng adda nga isunat manggangganan siya keng ka. Anya? Hindi kayo maawatan nanang. Basta, agsiim ka na ta anak ko. Kagsapay ko ma. Ta saan kantaw nga agsangit ka maudyanan na. Panawang kay malangin nanang. Tay nakmang gumatang iti bagas. Ta ikang kayo ti 10 nga kilo nga bagas. Tada ti isangyo kini tatang. O, isyerang kayo mo't ati ganan siya kin Maring Paula. Ay saanin anak ko. Saanin nulagapo ka dayjay nga Paula. Talaga nga diyo kahit dayjay nga Paula yan nanang. Awan mo ti mading aramidin na kada kayo. Ay na, kurso na dayjay nga babae. Tigtignay na palaeng panagararwat na saanin nga mapagtalkan. Kun may saadod bagas mi anak ko, makaamo kayo nanang. Adakamot kayo man, lakay. Oh, kit busawan. Aging gaytang alauna. Siriring ka pailaan? Un lakay. Inuray ka, tadakarti. Sanak mo lang makaturog. Dakil tinaganan siya kita. Amom ka dilakay. Dati kabarbaro nga produkto nga in-order ko. 5 adagos sinalako. Ni pelang Maring Paula ket talot na lako kabangbang looking kwanan. Ay, kustaya. Oh, nabanog ka din? Ingka gindan. Ang ingka ko mapilaglabar Oh, naglabarak ijay site itayin. Sigurado ka? Wen. Alagi. May karot agidan. Tamaturog tan. Tayin to no bigat ko latang istorya king kan. Nati agmalmalim nga nakaganan siya. Akiti ni. Ang ka. Pamilyar ditang angot Sika dita? Anya? Sika ka diti mang angot ko? Oh, an mang angot nga? Sa anak mo't nga nagbangbanglo? Saan ko mo't nga inusar diti bangbanglo ngay laklakok ngam api nga? Maangot ko keng ka diti mga bangbanglo?
lain ti makaamod ay dyan. Una, ada ka din ang lako kayong katbangbang lakay? Oo. Apay, saan anak mga nagbangbanglo? Saan ko naman ata di ka makaangot? Apay, saan anak ka nagbangbanglo? Api ko man nagbangbanglo. Uwan, angin maangot ka ni. Nabanglo ka. Aguli ka man. Napanan na ti tester ko, nati sample ko. Dito ni. Ano dito? Basta. Ipaangot ko, kumaking kaangin, di ka makaangot. Iso ni. Iso nga iso. Dita angot mo. Iso lang nga iso, dati angot ti bangbanglo nga laklako. Ang imsekmot pala ti. Sekmot pala ti aglaklako ti kastor dito eh. Wino, linakwan na kakadi ni Maring Paula. Paula? Paula, no saan kami magkit-kita? Aping harot nga kasi ti angot mo. Kat saan kami nga mahilig agbangbanglo? Baka dati ka obraak nga nadalapos ko kay anya nga nadalapos mo? Api ko magbangbanglo di kita ka obraam kat di ba nagbuhos kayo? Agpudo ka man kanya. Anya? Naggapom nga talaga. J-site. Tawagak mga ron, engineer. Isa mo nga tawagan. Kita api ko mga saan. Kahit ko lang nga paniknikan, ijik ka nga talaga. Api nga naskin pa lang nga pankam. Api awang ka dititalag mo kanyak. Kita api nga kasa di bangbanglo. Api nga di mo masungbatan kanyak. No, api nga adakas na nga angot ti bagim. Daka mo. Kahit ko naman naglabar ka. Nagbuhos kayo na, anya. Nag-overtime kayo dyan trabaho. Ada sa bali nga na panam. Sa bali, papanak ko ma. Diyan lang trabaho tinagapag. Iso nga ron tawagak mga ron ni engineer. Maturog ni engineerin. Di mat. Saan kayo ka din nagkukuyog? Saan ka din ka nag-overtime ni engineer? Saan nakamilaing nga trabahador No, di kita kontraktore na kat saan da nga. Kat apor ka di mo kahit nga tawagak. Tawagak masama kayo no bigat. Tapan ka, no talaga nga nagkapo kay Jai. No talaga nga nag-overtime kayo. Api nga naskin nga tawagan pa ilaeng. Apo, madideta nga, madideta nga pampanunutem. Apay, awang ka dititalag mo kanyak. Kat api nga di mo masong bata. Hindi sa ludsod ko. No api nga kasta ti angot mo. Api nga, agkakaangot kayo, itibangbanglo ngay laklako, kay laklako kla ita. Sino ka di tinaglakuan? Baka iso na ti nadalapos ko. At kasano ko mga madalapos mo? Tilaing posibilidad na. Kat no nagkita kayo kini Maring Paula. Kat nagdinig ka di ka ti bagiyo. Baka hindi na panag, Jay. Saan ka nga aglibak? Saan ka nga agkaut iti rason? Agpudno ka. Nabayagan nga ibagbagan ni nanang kanya. Nga ada atap na nga. Kurso na dakin ka ni Maring Paula. Ang saan ko nga ingkang kano? Saan ko nga impangpangag? Saan ko nga impangpangag, Jimmy? Gaputa awan iti panunot ko nga maaramid mo dahito. Ti anya, di ka maawatan. Agpudo ka! Saan ka makatagari? Mariing di kita ubeng. Awan ti bibiyag ko. Uri asin no pa ti maririing dita. Mariing amin nga kararwa. Lipliputan na ka di? Anda ka di relasyon na kin Maring Paula? Ha? Kuha. Agpudo ka. Agpudo ka langin. Ngayon na tama mo kiti sa bali. Namnamaam nga mapangkusa lang nga din. Mapangko palot-putan ni Paula. Kat na iso na ti mangipudno. Saan kanto pulo sa mapakawan, Jimmy? Api ngamin nagpanpanunot ka ti kasta. Api ngamin, napiksa ti panagangot ko. Kat deta angot mo. Angot a mismo ti bangbanglo ka inlakok kenkwa na. Ada relasyon nyo? Bakit? Mabaling ka din ang pagsaritaan. Ada relasyon nyo? Bakit? Saan ka nga? Ada relasyon
Seryoso mo ba ka? Bakit pakawanan na ko, pakawanan na. Nakastapod, no. Pakawanan na, bakit? Nasulisog ang lahat. Sinulisog na lahat. Pakawanan na, bakit? Jimmy, nagsakit na dinaranin mo. Ayop kayo. Ayop kayo. Ayop tayo siya nga ulit nga, Paula. Kasi nga, aray ko. Saan ang mga nagkurangin ka? Isa malagay mga basansan kayo nga overtime ako nam. Sa maligayam nga overtime. Kararamitin. Isa lang ko saan nga tumakdak na building mo. Tapos sa mga limit ka, ayam timang patpatagder. Pakawalan nagbakit. Sinulisog na klaing ni Paula. Bakit? Bakit? Agtalaw ka? Bakit? Agtalaw ka? Diyak kita makita tama na group-groupam, Jimmy. Bakit? Bakit saan? Saan to nga maulit? Saan to nga maulit? Bakit? Talaga ka saan to nga maulit? Kamuta malibot dito? Agsinatan! Bakit? Bakit pang-aasing? Bakit? Pakawalin na kay kanak ti maudi akong taway ko. Bakit? Pumanaw ka! Pumanaw ka! Bakit? Panaw! Bakit? Kaya't tirik na kan panunot ko, nga mapan ko sa langaden, ti uleg nga kumadrek nga ni Paula. Ngay mawan ti pigsak, kaday di nga kabigatan na kasin yung sa anak nga nakaturog. Awan ti ganas ko amangan, nagsangsangit, tinububrak ti agpatpatnag. Saan na kaya ti pumanaw ni Jimmy? Hem ko na, saan na ngay sarsarang ti rupa na kanyak? Amangan no aglidem ti panagkita kat adamati nga maaramid ko kenkwana. Idi maamuanen dagiti anak mi, tinapasamak kasin yung sinalangad damot ti amada. Kat inanandi ngay dak, bayad agsangsangit hak. Sinidirnak mo't ni nanang gaputa nabayag kanon ngay bagbaga na kanya, kat nagpakakampante hak. Kat napasamak nga rod, tidyak ninamnama nga mapasamak. Ti saan ko mga rumbeng nga mapasamak. Ginanganan siya ak ngagpaiso ti kumadrek. Ngem nabalbalurmet ti kasukat na. Nalugi ak. Gaputa kasukat. Kasukat ti panangganganan siya kenkwana. Ket ti urnos ken langin-langin minga agasawa. Ti pan nakadadael. Ti binangon mi a pamilya. Nagtakli na karo di programam kasinyong taagpabalakadakman ka na kayo. Pakawanek ka di ti asawak. Ure no mamin ano nga agkid daw ti pamakawan ko. Ure no namin anon nga nagparintuming iti sangwanak nga agsangsangit agpakpakaasi nga ikakiti maudi nga gundaway na. Nga agbababawi kano iti naramid na nagkarkari nga saan nanton nga aramiden. Weno mamin pinsan ka din nga ipadawat ko ni Jimmy ken ni Kumadre Paula. Taag denadan isuda nga dua nga saan na mapmapnek. Balakadan dakman kasin pangaasiyo tulungan dakman tapno malaganan ti riknak ken malawlawagan ti panunot ko. Noan niya ti aramidek. Sabi ko magad na kay batit adal dito nga pakasaritaak ken nakaited liwliw ken pagsarmingan ti biag kadagiti nakangeg ken nakabuya. Iyon na kung dagyaman kadagiti makaited ti balakad kanya ken dagyaman akmat ken kakasin ti anos ken laing mo nga nangi basa ng Ted Biag dito nga pakasarita. More power to your program ket adupay ko matulungan yung agproblema akas kanyak. God bless everyone.
To'y naliputan apagayam mo, Donita.